ici irahutithania Triza na Gachagua no tutanaciaria hitikira ku make sure notification yaku ni iri on niguo kamukagira video citu. Triza ti aria maheagwo irio na gaciko. Billboard yake irega gucurukio thutha wa kuheo wira ta brand ambassador ni Ndama, no ngucanio ciao na Karago ikiingira gatagati wa mirutire yao ya wira, na tukiona Triza akirekio na matharau maingi muno na Ndama agicokia urata wake kuri Karago na mawira makihana ta mathamirio mwena ucio. To most of us tuonire ucio tari guo wari muico wa Triza, no ringi Triza araturirikania na aratuonia ndakoretwo akomete kirathi ihinda riu riothe, na muthenya wa ira ni arakorirwo akiuga very soon ni agukorwo akigurira nyumba, undu uronekanire kumakia andu muno nginyagia Karago mwenyewe. Na ino ironekana ta comeback ya Triza kuri nginyagia Ndama ni undu wa kumutunya wira na matharau maingi muno thengia wa gutahuko ni uria muturire wake utari. Na riu Triza aronekana niwe uraheana mawira kuona she bought herself a small car iria riu arauga ni ya biashara. Triza officially akiingira biashara-ini ya Uber, na hau niho andu maratigirwo makiuga Triza na Gachagua ni magirire gutwira mahoyaga marorete naku. Triza arathie na mbere na kuga na msilinganishe mnyama yangu CX5 na hii, aratheka muno na arauga ni gari dogo ya biashara, kwiragwo andu matikana kwagire kiene na wewe yagire kiene. Triza arathire na mbere kwamukira mahoya ma wira kuma kuri fans ake after kuga gari ni ya wira, na aracokia hau akiuga iko na driver already, kesho iko job mbaya. Triza akiuga Gachagua momwirite after impeachment yake no guthira na hau niho mwahitirie tondu onake she is just starting her entrepreneurship journey, na koguo aria maramwira ni arathie na mbere na kuyanika muno na ageriria nyihanyihie maundu macio maguku online ona gutirio uria makiui. Twaranirie down the comment section oka make sure ni uratano notification yaku niguo hingo ciothe twa post video gakorwo wa mbere gukinyirwo. Hihi Triza ni arahitia ni undu wa guthie na mbere na gukianika na ku advertise maundu maya guku online, kana muturire wa mundu urenda kuingira biashara-ini wagerire gukorwo ukiri very visible guku online? Twaranirie down the comment section na tuchamanie na next one.